tapi iberodo idop niuhur bani naturuh maruhur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham nai bata Bapa nai tandahan nami ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Iparentahkon ham do marhite tonduimu napasing, ase mardamay hanami pakon hasoman nami, tanda ni natongon hanami marhapor sayaon hubamu. Halaniay totap maham marianan itongah-tongah ni tupuan namion, ase tongtong hanami gok damay, jan hamar parsauran na orot pakon ham, sonaya homa age pakon hasoman nami. Balo si hama tonggo namion, marhiteho ni anakmu Tuhan Yesus Kristus siboan damein. Amen. Hundul makuria. Puji hita Tuhan ta, marhite didoding haleluya nomor 200 sada, ayat sada das hubani ayat 3. Puji tong-tong Jehovah tolong Dearga beparholongan desa dokani Dearga beparholongan ingat tong-tong ale tonuy ho gonub na jenges ibahen Tuhan na batahu ba layak ni do napagot lukon ho sendong tongon pargo gotongon kasongon Bapa Tuhan tanai bata isurga inebot tumangnoin tunggu tumangnoin. Riap mahita jongjong martonggo mahita sopot kon hita ma dosat da hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami nai naguriatas paridop niuhur mangidah hanami narohdo hanami jolma pardosaon hulobemu masopot kon dosa nami nabuain hotop do hiranan hasoman nangamarap kon pambaynan namadear humban nami gati do humahan nami lang paduli hubani hasoman janah gati hanami hurang sir-sir manjalo pardiaran hubani hasoman habasaron halayakon pakon lumbang niuhur
gatilang jupah ban nami. Kurang sirsirhan nami mangarusi pikiran ni hasoman. Parsakap pakon pambenan nami, gatiro paringis ni hasoman. Gatilang na madeyar iben hanami balos ni nalang madeyar, na binahin ni hasoman nami dopak hanami. Kurang doha nami manonggohon hasoman nami, kurang ringgas doho mahanami mga pohi halak na ibagas pusok ni uhur. Patugukon halak na ibagas hagalekon pakon pandolean. Sonay age padan nami dopakham, gatido lang isuhuni hanami. Halanyay maserok hanami masopot kon dosa nami. Maidop mahurmu sasaphama dosa nami. Pargogohi jana ajari hamma hanami mandalankon hatamu, ibagas goluh nami. Ipangindohan nami on hubamu, ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan janak si paguluh hanami. Amen. Tangar anjaka haporsayay hitama hata ni naibata, bagabagah pasal kasasapan ni dosa. Martuak mahalak nadok sinasap palanggaroni, nadok nirukup dosani. Martuak mahalak ang kuseng ihira Jehovah bani hajahatoni. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganupan dosata. Halanyay patarida kon hitama tanda-tanda ni parguluhan na bayu. Hasangapon ma baninay bata ibabo. Amen. Hundul mga Kuria. Puji kita usi Tuhan ta. Mari kita doding haleluya nomor 232 ayat 1 2 tambah 4. Sai hulo berutu Tuhanku usai horun sai pasiat ham tonggo
riap mahita jongjong. Saksihon hitama haporsayaw tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya banisap tanohon. Au porsaya bani na batabapa, pargogo na sotarimbang, namano palangit pakon tanahon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni bata na sasadain, indo tuhata, na tinubuh konis Maria sangga nape haliaban, marhite tondi napasing, na manaro na parngit, bani panorang ni si Pontus Latus, iparsilangkon, mate anjahay tanom, turun hunagori toruh, mulak manggolo kumbani na mate, bani ari patuluhon, naik kusurga, anjaha hunduli siamun na bata bapa, pargogo na sutarimbangin, kunjay ma iya mulak magira, lako manghumi halak na manggolo, pako na dok mate, au porsaya bani tondi na pasing, bani kuria parsada na mapasingin, parsauran ni sagala na mapasingin, bani hasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagaluhan na sadokah ni dokah ni. Amen. Kundul ma kuria. Puji kita usia Tuhata, mari Tuhan didoding, haleluya, nomor 124, ayat sada tambah ayat 4. Shalom, salam sehat, pakon salam sejahtera ma bata ganupan. Sunari basahun hanami ma ting-ting namasa, pakon sipa masaun bani kuriata ibagas nasa minggu on. Na perlobe kegiatan rutin. Sermon majelis ipamasa hari Selasa tanggal 20 Juli
ipukah jam 10 siawib marhitehon jum sermota sermon lokal. Napaduakon PA Seksi Inang hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 ipukah jam 10 siawib petugas ibadah sektor 2 jana marhitehon jum. Ibadah minggu tanggal 10 Juli pakon 25 Juli tetap dope hita memakai live Zoom. Popathon ibadah sekolah minggu pakon katehisasi sidi. Kelas kecil parmasukni ipukah jam 8 das hubani jam sia 30. Kelas besar jam sia 30 das bani jam 11. Kelas marguru ipukah jam 10 pitu sampai salose. Palimahkon pertongguan keluarga Jumat 27 Juli 2021 jam 10 sia 30 kita pamasado pertongguata songon nasomal naman jabui sektor tolu keluarga Agelingga boru sianipar petugas ambilan nebokon ni panditata agenda Samas Asmadi Saragi Doding Situa Helda Sipayung membasa permahan nabadiar pakot tonggo suhut nebokon ni keluarga aima keluarga Agelingga tonggo pangapition humbani Situa Barmen Damanik. Paduakon berita huria naperlobe pertongguan seksi Bapak hari Minggu 10 Juli 2021 ipa masa seksi Bapak do pertongguan GKP Cijantung imulai jam 10 siawib melalui Zoom. Renungan Ibakon Pendeta Dendi Sidauruk Arab do uhur taganupan sonai homatar lumabi seksi Bapa ase dihutma hitaganupan Bapa mendihuti PAI Paduakon lansia Ibu kama use kegiatan tupuan lansia GKP Cijantung aima hari Kamis 22 Juli 2021 jam 10 sia web melalui Zoom. Aima ibadah doa bersama untuk na terpapar COVID 10 sia pakon na perlu bani tupuan lansia. Ipangindo pengurus do hasil siron ni lansia haganup ase mendihuti acara ai. Patulukon seksi sekolah minggu. Pengurus sekolah minggu mangutang hita Bapa Inang wali anak sekolah minggu GKPS Cijantung Pakon PHMJ untuk menghadiri pertemuan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 jam 11 WIB. Kegiatan ini aima na membahas hambatan atau kesulitan ibadah online sekolah minggu, membahas pengumpulan persembahan sekolah minggu pakon nalegan lingjum informasi hon kemudian. Jadi pos uhur nami pengurus sekolah minggu mengharapkan kehadiran taganupan pagori ni huria terluwema orang tua pakon mewakili niombah popat hon fundraising distrik pitu pakon olop-olop resort Cikoko
Untuk mendukung fundraising Distrik 7 nomor jumlah 15 juta, pakon malasni uhurta nomor hite pesta olop-olop resort nomor jumlah 25 juta. Diarma asa hita dukung acara on marhite tok-tok ria per keluarga siotikan 250.000 rupiah jana boido homa icicil selama 6 bulan. Palimahon, pendaftaran bakal calon samas dan calon situa. Hubani anggota kuria natardilo untuk mengidangi sebagai calon situa atap samas. Ibu kama pendaftaran calon samas pakon calon situa untuk pelayanan jemaat dengan ketentuan naparlobe telah menjadi anggota sidi. Napaduahon berumur sekurang-kurangnya 30 tahun dan tidak lebih dari 60 tahun. Napatulukon doma menjadi anggota sidi jemaat on minimal 5 tahun. Naima berita nihuria, berita keuangan. Naparlobe kas jemaat. Saldo awal nih kas jemaat 5.16.770. Pemasukan 1.067.750. Pengeluaran 140.000. Saldo akhir das bani sadarion 5.135.520 rupiah. Janah anggui padomo himbani kantong biru saldo awal total nih 24.440.270. Pemasukan 1.440.000. Pengeluaran 140.000. Mar total ma 24.140.270 rupiah. Kas Pusat saldo awal 1.341.500. Pemasukan 250. Saldo akhir 2.230.750. Kas seksi badan pakon tupuan saldo awal nih 124.691.440. Pemasukan 170.000. Saldo akhir 125.691.440. Kas fundraising Distrik Pitu pakon olop-olop resort. Saldo awal narup masuk 4.100.000 rupiah. Pemasukan 1.410.000 rupiah. Saldo akhir 5.510.000 rupiah. Jadi anggoi total hanamion lebih kurang humbani jemaata na tertupu hira-hira 15% dope total nih humbani jemaata. Jadi total duit na masuk bata ibagas samingguon saldo awal 154.521.221. Pemasukan 4.710.250. Pengeluaran 140.000 rupiah. Total saldo akhir pemasukan das ibani mingguon 150.342.470 Sonaima tinting namasa pakon si pemasaon sonai homa keuangan ikuriata anduhar ipasu-pasu Tuhan mardalan ibagas nadiar jana marpasu-pasu homa tuhata hubani setiap nadok marsi bere-bere
Saya tambah mah berkat pakon malas ni uhur ibad tabe. Terima kasih. Shalom. Paima menjalo batak pageluhan kita daripada seni inang patnita Elpida Saragi. Puji kita Tuhan ka margutehoni doding haleluya nomor 437 ayat 1 tambah ayat 2. Ganut kuria napatotakon hasadaon tai Samenihin mamanrahul paruhurata idopuhul hi batar-batar tai Samenihin mamanrahul paruhurata idopuhul hi batar-batar tai Mahita sa uhul matakatangan Ibagas namin ang humbay Tuhani Mapangarapan tong bayhaan ni Tuhan Hataridahan ni hasitongani Mapangarapan tong bayhoja ni Tuhan Hataridahan ni hasitongani Martongko mahita. Damai ni naibata na mangatasi ganup hauhuron inma manramot kon uhur apa pikiran nasyam ibagas Kristus Yesus si paluahin. Amin. Salomo batah ganupan. Selamat hari Minggu. Jana salam sehat. Tetap hitai pasu-pasu Tuhan. Khusus nih hubani nasyam kuria nami, kuria nahina holongan ni bagas goran ni Tuhan na beribadah di rumah. Selamat pagi, selamat hari Minggu mahu bata. Kita ganupan hata ni bata bani kebaktian minggu ta sadarion aima tersurat bani Efesus 2 mamukah ayat 10 sada dasubani ayat 22. Efesus 2 ayat 10 sada dasubani ayat 22. Pairi-kiri kita ase ibasahon hanami. Jahudi apa si pajuh begu-begu gabe sada marhitai Kristus. Halaniai nasyam si paju begu-begu hinan ibagas pardagingon. Nasyam naso si parsunat. Igoran halak si parsunat ibagas daging marhitai tangan. Ingat nasyam ma. Ijia sirang do nasyam humbani Kristus. Idarat ni warga Israel do nasyam. Seng marulih bani padan bagah-bagah. Seng marpangarapan. Anjaha seng adong naibata bani nasyam itanohon. Tapi ang gosonari ibagas Kristus Yesus do nasyam. Anjaha daoh penasyam ijia. Gabe ipadohor daroh ni Kristus do nasyam sonari. Ay iya do pardamaian bata. Napasadahon na dua ay. Anjaha napersedahon ding-ding bolat-bolat ay ma hamusuhon ay ibagas daging do iparseda titahni rappa kon tonah-tonah apa aturan-aturan ni ase itoppa ibagas dirini na dua ay gabesada jolma na baru bani na pinajongjong ni dame
Anjaha ipadeardo na dua ai ibagas akula na sada ai bani na bata marhite silang ai ijaido ibunuh hamusuhonai. Doproh ia ibaritahon do damay bani na siyam na daoh, damay homa bani na dohor, ay marhite hosi adong do dalan marayak bapain, bata haduasi ibagas sada tondui. Ase langbe pangisolat atap partoloh na siyam, tapi hasoman sa harajaon ni hala na mapasing do, anjaha hasoman sa rumah ni nebata. Ipauli do na siyam iatas ni onjolan ni apostel apa nabi, Kristus Jesus sandiri do batu parsuhi izin. Ibagas iya do mardomu ganup rumahin, anjaha lambin bagal ni, gabe rumah panumbahan na mapasing ibagas Kristus Tuhanin. Ibagas iya do mana siyam ipauli-uli, gabe iyanan ni nebata ibagas tonduin. Ay madasni. Jadi maaf malobet ini, so na sosakdo na marahon na marmaskeron. Ya, hita haganupan na hinargay bagas goran ni Tuhan. Tekstaon ay pasal usaha. Ay pasal usaha na idalankon oleh Apostel Paulus laho pada meihon kuria Efesus. Laho pada meihon kuria Efesus. Memang igoran do kuria Efesus on masada kuria na bagal. Anjaha igoran do ma kuria Efesus ay masada kuria na lebih maju humbani kuria-kuria gareja-gareja na adong izia bani panorangai. Tapi nini agepe igoran kuria on sada kuria na bagal, igoran homa sada kuria na lebih maju humbani kuria-kuria na legan. Ternyata na idida Apostel Paulus ijai aima adong do sada persoalan na manonjol tumang itonga-tonga ni kuria Efesus. Ahama persoalan na melatar belakangi tekson. Aima nini ijon langa dong hasadaon itonga-tonga ni kuria ai. Yantara sesama pagori langa dong hasadaon. Ahado penyebab nion. Ahado penyebab nion. Jadi boy do homa age marguru hita, por ini anggo ikoreksi hita tene. Ikoreksi hita. Nah ada tongon pasal hasadaon itonga-tonga ni kuriata. Nah ada tongon pasal persawaran iantara sesama hita. Nini isobut bani teksta, ada dua penyebab bani teks on sehingga isobut Paulus langadong hasadaon itonga-tonga ni kuria ai. Nah pertama aima halani kuria ai terdiri dari berbagai latar belakang na berbeda. Latar belakang na berbeda. Kebiasaan na berbeda, tradisi hasomalan na berbeda. Anjaha memang isobut tene nini sebagian besar anggota kuria Efesus aima na berlatar belakang Yahudi. Dop kesiai sebagian besar nari aima na berlatar belakang humbani Zunani an mana igoran kafir. Dop kesiai lang pita ai tapi bani penyebab na paduahon adalah karena tradisi, pola pikir, wawasan, kehidupan, baik status lang sarupa. Age hita tene, lang sarupa pargolu hatta. Berbeda-beda do hita. Halani berkat ni nebata pe berbeda-beda do. Khorjat tapi berbeda-beda do. Bahkan anggo igoran status ekonomi tapi berbeda-beda do. Hanya ididah kita bani teks on. Nini Kuria na marasal humbani latar belakang Yahudion, na latar belakang humbani Yahudi ini sangat sombong dan tinggi hati. Sombong dan tinggi hati. Masih idah kita bani latar belakangon. Nini bani benak ni halak Yahudi, bani benak ni halak Yahudi, nini
doma tertanam bahwa pita sidea do umat pilihan ni bata. Pita sidea do nai goran umat kudus ni bata. Halani humbani sejarah. Ai kan ai do? Humbani sejarah. Dari sekian banyak bangsa, dari sekian banyak suku, Tuhan memilih Yahudi menjadi keturunan. Maka saya menganggap hanami do bangsa ninai bata, hanami do umat ninai bata, hanami do umat kudus ninai bata. Bahkan ya tahun sedaya, kalau Tuhan itu hanya mencintai orang Israel, Tuhan itu hanya mencintai Yahudi di antara semua ciptaan. Palai berlaku kita ai, nah hita akan ai do. Angku memang betul main ini. Tuhan pitah mencintai Yahudi, Tuhan pitah mencintai Israel. Bagaimana dengan kita, suku Simalungun? Bagaimana dengan bangsa Indonesia? Nah, bahkan ini sadaya beranggapan pita sidea do na berhak bani haluahon. Na lain-lain lang. Nini John halak Yahudi magigi do mangida halak iluar ni non Yahudi. Jadi memang cukup ngirido pola pikir ni halak Yahudion bani latar belakangon. Mereka tidak suka dengan orang-orang iluar ni non Yahudi. Mereka menganggap anggodoma iluar ni Yahudi najis maai, kafir maai. Tapi yang Yahudi itu kudus, pasing. Halak Yahudi lang boy masuk rumah ni non Yahudi. Patang. Ay masih ketika Yesus roh rumah ni halak Samaria kan mituri protes si dia do. Ulang boy. Bahkan Bapak Inang, anggo adong sada parinangon ni non Yahudi nasihol matubuh kon ni ombah. Itu tidak boleh ditolong oleh Yahudi. Lebih baik mati daripada ditolong oleh Yahudi. Ay masih ketika dong panamun nahona samu ni dalan kan buay do halak namulak kun rumah panumbahan inunoy do ay tapi dop kasi pareksa oh halak Samaria doin lang halak Yahudi itanikon karena mereka sunay mapandangan ni diaran mapaturut mati ay daripada itolong oleh Yahudi. Sunay maparah ni taganupan anggo adong sada halak Yahudi kawin bani non Yahudi, maka keluarga itu akan mengadakan upacara penguburan. Halani bani sedea itu dianggap dia sudah mati. Menggoluh pe tapi dumai bayan upacara penguburan nih. Halani ianggap doma mati. Wah, kita ganupan nini agepe do magabe Kristen si dia, tapi pandangan nasonon tetap terbawa-bawa itung-atungan ni persaoran. Jadi halak Yahudi na punya pandangan nasonayai agepe do magabe Kristen, tapi kebiasaan lama, tabiat lama, pandangan lama itu masih tetap dibawa-bawa. Itung-atungan ni pergoluhan ni persaoran ni sebagai halak Kristen. Sehingga ini ijon langbe terjadi persaoran. Kacau balau ma kuria ai. Coba bayang kok kita. Anggo sonai ma puri itung-atungan ni kuriata. Terjadi ma perpecahan. Kacau balau. Patubuhkon persoalan. Humbani anggota kuria na berlatar belakang nalegan. Terjadi ma persalisihan. Langa dong damai sejahtera. Langa dong kesatu hatian itung-atungan ni kuriain be.
Situasi aima na mendorong Paulus untuk menuliskan surat on. Situasi ai. Maka Paulus memberi bimbingan, memberi nasihat, memberi pengajaran asesi dia boy sada. Walaupun latar belakang berbeda, suku berbeda, bangsa berbeda, kebiasaan berbeda, status berbeda, horja berbeda. Tapi ijon Paulus menyarankan aseboy si dia sada sehingga damai sejahtera akan marianan itongatongan ni kehidupan ni sedia. Pareksa hita. Ahama bimbingan ni Paulus itongatongan ni Kuria nalangadong hasadaonay. Ahama arahan ni Paulus ketika terjadi itongatongan ni Kuria parbolah-bolahan. Ketika terjadi itongatongan ni Kuria ketidakpercayaan, saling curiga, saling menghakimi. Onma nini Paulus hubata bani panorangon. Iakat Paulus. Pertama, Paulus mersahap hubani hala Kristen na merasal hubani non Yahudi. Ahan nini Paulus. Bani ayat 10 sada da subani 12. Paulus paingatkon keberadaan ni sadea. Nini. Halani ay nasiam si pajubegu-begu hinan ibagas pardagingon. Nasiam naso si parsunat igoran halak si parsunat ibagas daging marite tangan. Ingat nasiam ma. Onma keberadaan ni halak Kristen na marasal humbani non Yahudi hinan. Hinan. Nah keberadaan ni sedia nini Paulus izia sirang donasyam humbani Kristus. Ini yang pertama. Nah paduahon nini idarat ni warga Israel donasyam patuluhon seng marulih nasyam bani padan bagah-bagah na humbani na bata paupatkon seng marpangarapan nasyam palimahon sengadong na bata bani nasyam. Nini Paulus nasyam hala Kristen na marasal humbani non Yahudi sonon hinando hajongjongan nasyam ay manalima ay. On hinando nasyam status nasyam sonon hinando paima masuk nasyam gabe Kristen. Sirang humbani Kristus idarat ni warga ni Israel seng marulih bani janji baga-baga na humbani Tuhan seng marpangarapan nasyam anjaha seng adong na bata bani nasyam. Tapi akanon ma tapi nini Paulus anggosonari doma ibagas Kristus nasyam anjaha daoh penasyam ijia humbani Kristus sonari doma dohor nasyam ibagas Kristus. Lama dong be status na lama ay anggo dong mamasuk kita hubani status na baru. Ini diingatkan oleh Paulus. Ay maasen ini ulang etek nasyam. Agi pesongonai cara pandang ni halak Yahudi, jangan berkecil hati. Ketika kita sudah di dalam Tuhan, maka nini kita yang dulunya jauh sonari hita doma dohor hubani na bata. Hinan lang itandahita na bata tapi sonari doma itandahita na bata. Ay mahitaon. Jadi ulang saya iungkit-ungkit status na lama. Setiap orang yang sudah di dalam Kristus pasti dia sudah hidup baru. Tapi biak nih kita jolma doa itu nih. Payah tumang menghapus kenangan yang pahit mbani guluhon. Agi pido mabujur ge sada halak. Tetap doi dingat hita hajahaton naong ga ihur zahon niay. Ay bana naboron ge ong ga dumanak kudayo kayda ninguntong. Hape no ma 30 tahun na salpuay. Dia sudah hidup baru sekarang. Tetapi angko status na lama ay nadokahay tetap dolokot. Tapi memang ay do biak ni jol magani
nalape ibagas Kristus. Dokahando pardingat ni bani nalang madear ibandingkon hubani buey na madear na ihorjahu kita bani guluhon. Jadi aido saya tahun gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Bahat do na madear na ihorjahu kita itanohon. Oh enggak ihorjahu kita sada dua nalang madear. Yakin maham nalang madear aido dokahan pardingat ni halak. Agido mabuzur ham marjas tiap minggu hugareza pakon ni sonon-sonon nini halak do naboron ge ongga do sononinda. Tapi pori sonaipe ingat kita orang yang sudah hidup di dalam Kristus pasti dia sudah hidup baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah ibagas ia. Jadi silatihon do ma bani guluh tahun tene ase ulang dokahan pardingat bani nalang madear daripada na madear. Jadi ilatih ma untuk membuang ay sonari. Napaduahon Paulus patugahkon nini apa yang sudah dilakukan oleh Kristus Yesus hubani nasyam. Ahadun adop iorjahon Kristus hubani nasyam. Bani ayat 10 tolu da subani ayat 10. Nini ijon agepe dauh kinan nasyam humbani Kristus tapi sonari doma dohor nasyam marhite daroh ni Kristus. Jadi Kristus do napasadaho kita. Di luar Kristus langadong naboy mambayan parsadaan bata. Ang gedingat kita do si basaon ge si basaon tamingguon pasal Esau pakon Jakob. Alo, si Esau ikahu dogoran ni giabang ni ay. Ibuat hak kesulungan ni abang ni kan. Dop ni 30 tahun sedia lang marsidiaran, 30 tahun sedia merdauh-dauh. Dan ketika dong uhur ni si Jakob, sihol mulak hutanoh kanan mardigat maya bani abang ni pasti burit do uhur ni abang kubaku lang izalo au pakon nasonon. Dan memang nini kehidupan ni Jakob tidak jauh dari tipu menipu. Dan orang yang pernah menipu suatu saat dia pasti akan kena tipu. Bani si basao naya tahun do yo totoi bapani. Yo totoi abang ni si Esau. Hapeaha. Nini ketika lau ya huharan hurumah ni tulang ni si Laban, yo totoi tulang ni homaya. Itu tulang ni homaya. Halani aha, tulang ni dong dua boruni, Lea pakon Rahel. Si Rahelon do harusuni si Jakob. Tapi nini tulang ni marhorja maho 7 tahun ase hubere boruk kaibam. Tapi tiba pan orang ni 7 tahun pesta maningon na ibere tulang ni lang si Rahel, tapi si Lea. Horja use ho 7 tahun nari ase hubere si Rahel. Horja use ya. Jadi aido dekat. Orang yang pernah menipu pasti suatu saat akan ditipu. Itipu do. Ay masih ulang mangototoi hitaon. Anggo onggah ham mangototoi ketika iyo totoi halak kam ulang bori tuhurmu. Nadap isuan ham doai. Nadap isuan hita doai. Nadap isuan hita doai. Ay bodo terjadi orang tua ta do yo totoi hita, roh ni ombah ta yo totoi hita. Nadap isuan hita doai. Hanya panorang ini mungkin berpuluh tahun kemudian baru terjadi. Nah, tapi nini ijon agepe do masonai borat ni persoalan ni sadea, boy do sidea marsada. Jana isobut bani ambilanon, hasadaon terjadi aima ketika daroh ni Kristus ai mengalir bani akulata. Yesus do pardomuan. Yesus do naboy pasadaho kita. Hitaon kuria GKPS di jantungon ini terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda, tapi masih boy hita sada ai mahalani daroh ni Kristus napa sadau kita. Boy hita sehati, boy sepikir, boy saling marsiarusan, marsihaholongan halaniaha ai mahalani ipadomu oleh daroh ni Kristus. Yang dulunya jauh sekarang sudah menjadi dekat. Bahkan ini tembok-tembok pemisah, aima persalisihan, aima permusuhan, doma ihancurhon naibata ketika bani parmate ini.
Aima ase permate ni Yesus adalah membatalkan hukum Taurat, pakon aturan-aturan ni. Tapi permate ini Kristus sekaligus menjadihon hita menjadi jolma na baru, manusia na baru. Anggodong maigoran hitaon manusia yang baru, berarti hidup mahita bani aturan na baru. Aha perintah na baru aima saling mengasihi, saling marsiha holongan. Halani Kristus do jalan masuk bata untuk bisa hu nagori atas. Jadi hargahok kita pengorbanan ni Kristus. Naboi pasadahok kita, naboi pada mehok kita, agepe no kanai dengan latar belakang namar beda-beda. Patuluhon, Paulus menggambarhon bahasa kehidupan ni halak Kristen adalah igambarhon songon bangunan na tersusun rapi. Jadi kehidupan tahun songon bangunan na tersusun rapi doon. Ketika seseorang itu hidup dengan dirinya sendiri, lang diarai. Tapi angko boy mahita hidup bersama dengan orang lain, ijai mahita iumpamahon songon bangunan, batu-batu ai isusun rapi, gabe bangunan na kokoh i rumah ni bata. Jadi angko ipareksa hita, angko dong batu sada dua i darat-daratan, lang marguna ai. Sada batu bata rage-rage itu tidak ada artinya. Tapi ketika adong tolu batu bata atap opat ipadomu ai boy magabe tataring. Anggoy huta kan, ibain dua, ibain bosi, boy gabe tataring, marguna. Tapi ang kusada dolang mararti ay, itu diumpamakan seperti hidup kita. Anggo hita makatahon, saya bisa hidup tanpa orang lain, seng tongonai. Kita hidup membutuhkan orang lain. Orang lain membutuhkan kita. Sonai do hitaon haganupan. Maka iumpamahon Paulus bahasa kehidupan ni halak Kristen adalah seperti bangunan yang tersusun rapi. Jadi asal masa dah hita hitung-hitungan ni kuriain bangunan na tersusun rapi mahitaon. Bangunan na ibangun i atas dasar ni para rasul, bangunan na ibangun i atas ni para nabi, anjaha Kristus Yesus sebagai batu parsuhi na menguatkan bangunan ai tersusun rapi, anjaha hita adalah menjadi kudus, langbe hita hidup sendiri. Jadi ulang egois bani goluhon tene nini Paulus, ulang egois, ulang terlampau gampang menjas orang lain. Tetapi nini ingat bahwa saya menjadi berguna ketika saya menyatu dengan orang lain. Orang lain juga akan lebih berguna ketika dia bisa menyatu dengan sesamanya. Jadi yang gue hidup sendiri do hita sonahape jagomu, sonahape hebatmu, itu bukan hidup namanya. Tapi naigoran hidup adalah ketika boy hita menyatu dengan sesama dan iumpamahon songon bangunan. Halanyai hita haganupan. Ahado na boy gabe parlajaran bata humbane ambilan sadarion. Nah pertama, nini, mari kita hidup saling menghargai. Saling menghargai perbedaan. Anjaha padaohkon tindakan na menghakimi. Jadi mari kita hargai. Hidup kita ini indah dalam perbedaan. Langay do, adong na birong, adong na putih, adong na coklat. Sonay do haganupak kita on. Adong par juma-juma, adong par tiga-tiga, adong par kantor, adong on. Itu membuat hidup kita indah. Jadi indah dalam perbedaan do hidup on. Maka ini mari kita saling menghargai perbedaan. Jangan kita paksakan semua orang seperti kita. Yang gosongon ham do haganup dara do bingung. Bingung do holi inang i rumah ang gosongon ham haganup zolma. Lang ibo to yagan do bapa ni ganupan, yagan suami ni ganupan. Tapi ini mari kita saling menghargai perbedaan. Dan pada ukun hita sikap tindakan na menghakimi. Ise hitaon. Masih barani hita menjas orang lain. Masih barani hita menghakimi orang lain. Setiap manusia punya latar belakang na berbeda. Satu dengan yang lain. Punya adat tradisi. Punya kehidupan na berbeda. Bahkan agama tapi berbeda do. Age sesama Kristen hitaon. Aliran-aliran kita banyak berbeda. Tapi hargai itu. Ulang ijas kita homa pita agamat tadu na sitong, pita gereja GKPS do na betul lang. Hargai itu. Mari kita hargai perbedaan itu. Karena apa?
nini ijon age hita GKPS ibagas na mandalan konaturan perado lang boy seragam. Mari kita hargai. Mungkin sonai ma ikuria ai namar laku. Sonai ma nasarasi banisi deha. Tapi sada realita hidup bahwa di tengah-tengah perjalanan hidup kita ini buai tumang perbedaan. Tapi sonahado ase perbedaan ai langgabe sumber perpecahan. Ondona utama langgabe sumber perpecahan. Tapi nini ijon mari kita bangun kebersamaan di tengah-tengah perbedaan. Ham sehat au buritan. Ulang komam mitoria tahun ham ay ralang buritan siya nuay ay sonondo lang. AGP hitaon prokes. Belum tentu prokes itu menjamin kita tidak kena. Kana itu? AGP prokes marlapis 5 ibayan ham belum tentu. Jadi jangan langsung menjas orang lain. Ulang komami tersombong kam. Aulang mungkin hona lang. Tapi ini semuanya itu terjadi seizin Tuhan. Ketika hona ham terpapar COVID, ya terima dengan baik, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi ketenangan, supaya Tuhan memberi kesabaran. AGP tingkat kesabaran tak berbeda, tingkat keseriusan tak boleh berbeda, tapi ini semua itu terjadi atas izin Tuhan. Atigan para malumni juga atas izin Tuhan. Tapi yakin mahita nini ijon Tuhan lebih besar dari segala sesuatu nadong itanohon. Paduahon nini kunci untuk memperoleh damai hanya di dalam Kristus. Karena itu nini do dingaikan, kala ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Aido. Jadi kunci untuk memperoleh damai hanya di dalam Yesus. Kuria ai boy mardame halani Yesus. Ipasada ibaga Yesus. Sonai doho mahita. Mungkin bani situasi sonarion. Saya pindah-pindah dohita. Ijado damai ai. Ijado pangurupion ni Tuhan. Maka terima kasih tene. Nabodari ai sangat menyentuh ketika kesaksian ni dua hasomanta. Bapak situasinar saragih pakon ni inang boru suruh bakti. Ternyata mereka mendapat kekuatan, mereka mendapat damai sejahtera di hatinya ketika mereka semakin dekat kepada Tuhan. Dan memang itu betul. Kunci untuk meraih, memperoleh damai sejahtera hanya di dalam Yesus. I luar ni Tuhan, lang boy imiliki hita damai sejahtera. Jadi AGP hita boritan, boydo hita memiliki hati yang damai. Kalau kita dekat dengan Tuhan. Kekuatan ta menghadapi perguluhanon. Kekuatan ta menghadapi nama saon. Aima anggodohor hubani Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, romagou ni do hita. Rokalut ni do pikiran. Tene. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengajari kita. Ibere lam-lam ni uhur, ibere damai, sehingga nini ijai, boy mahita, penuh semangat menghadapi haganup nama saon. Jadi terkhusus buedo pagorini kuriata nahona terpapar COVID, ya salam sehatlah, carilah Tuhan. Sehingga damai sejahtera dong bamu, anggodoma dong damai sejahtera, yakinlah kekuatan semangat baru akan tumbuh. Halan ini Paulus do damai hanya kita dapat dari Tuhan. Pengorbanan Tuhan luar biasa mahal nih. Sampai-sampai daroh ni iberehon sehingga kita bisa meraih damai, memperoleh damai. Anggodoma dong damai batasonari, mari kita pertahankan itu. Ulang iberehita igrogoti oleh sibolis hinorkon ni nama saon. Tapi nama saon semakin mengingatkan kita semakin dekat kepada Tuhan. Doding tamakatahon au sol dohor bamu ham nai bata GP manaron au hupor sanma. Jadi dohor bani Tuhan. Hanya ini kekuatan kita. AGP bahat duit muge belum tentu boy. Tene. Langtar boleh hita rumah sakit nuanon. Langtar boleh hita. Halaniaha buay ni halak naburitan. Tapi ketika kita memiliki ketenangan, damai, pada saat itulah kita merasakan Tuhan ada, Tuhan hadir. Harga do hita bani nebata. Amin. Martongko mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Nadok membere hata hasit tongan huban nami. Tongon lang isurahon ham. Ase parguluhon ni kuriamu.
GKPS Cijantungon songon kuria Efesus. Tapi yakin doa nami Tuhan marhorja do tonduina passing sehingga kuria on gok ibagas damai sada ibagas segala sesuatu sehingga kuria GKPS Cijantung boy tetap mardalan bertumbuh berurat ibagas hata hasitongan na umbamu. Saya sorapkon hama roh hadameon ibagas paruhuran ni haganup pagore ni kuriamu ijape marianan Tuhan na bata. Yakin doa nami alai Tuhan hitung-hitungan ni kehidupan nami sonari. Kami sangat membutuhkan Engkau. Anggulang halani ham Tuhan, lang terdalani hanami guluhon. Gobir khawatir mabiar. Tapi hatamu makatahon. Italuhon ham doha ganupan. Segala kuasa-kuasa nadong itanohon. Gogohan doham marimbangkon ni namasaon. Bahkan ibagas botoh mudo terjadi on. Totu ibagas botoh mudo homa atigan holi marotion. Bapa bukus ham hanami kuriamu GKPS Cijantungon ibagas kuasa ni tondui napasing ijape hanami marianan ijape hanami markegiatan ase tetapkan nami Tuhan mardingat bani peraturan nadop itu tetapkon pamarentah nami sebagai cara untuk menghindar untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan Yesus idingatkan nami dualay Tuhan buedo hasoman nami pagorini kuriamu na hinaholongan ni hur nami na dop malum humbani na boritan anjaha ibagas pemulihan sonari. Bapa situa Markus Sinaga inang Lomina Tondang inang Siti Budiastuti Samas Neliwati Surubakti inang Silvi Saragi inang Deliana Sitepo inang Francisca Purba naposo nami Cindy Simarmata, anak sekolah minggu Feby Simarmata, inang Aslinar Damanik, Hendra Purba, Glenn Lingga, Indri Sipayung, inang Windy Purba, Bapak Kumpul Karo-Karo, inang Lukertina Boru Girsang, Bapak Situa Jidin Sinaga, inang Rondina Damanik, inang Deminar Tanjung, Situa Jasirman Simarmata, Situa Jan Riswan Simanjorang. Tuhan Yesus, terima kasih mabamu. Halani doma itambah konam kesehatan hubani sedea sehingga sonari hinaholongan ni hurnamion doma bani proses pemulihan. Yakin doa nami Tuhan, marhite kuat kuasamu, lambin itambai hamdo kesehatan hubani sedea hari lepas hari. Sonai homage keluarga-keluarga na mendampingi sedea, baik suami, baik istri, baik niombah. Oh Tuhan, rahut kam homasidia, ibagas holong na humbamu, sehingga Tuhan dengan kasih yang tulus, idampingi sedea, haganupan hinaholongan ni hurnamion, na sedang ibagas proses pemulihan. Tangan-tangan sentuhan keluarga adalah obat na mujarab, pasu-pasuham main ale Tuhan. Sukupi ham homa segala sesuatu na ibutuhkon sidia dalam rangka pemulihan. Sonai homa ale Tuhan, mardingat doha nami, bani situasi pandemi sonarion, buai doha soman nami na terpapar COVID, apakah ai sedang isolasi mandiri i rumah atau sedang perawatan. Inang pendeta Saripin Saragi Boru Purba, niombah pakon parumaenni, Nyonya Jofer Munte, anak sekolah minggu Eliezer Munte, Bapak Juliadi Lingga, pemuda nami Jordan Sipayung, anak sekolah minggu Julio Nainggolan, inang Francisca Novaria Sinaga, Bapak Saing Raja Girsang, anak sekolah minggu Sisi Girsang, anak sekolah minggu Caitlin Girsang, Bapak Rudianto Sumbayak, inang Lauren Sihombing, nyombah nami sekolah minggu Johannes Sumbayak, Joshua Sumbayak, Jeremy Sumbayak, inang Nyonya Sartua Sidauruk Boru Sitopu, pemuda nami Parlin Sidauruk, Cynthia Sidauruk, inang Tri Maharani Purba, Bapak Edward Simanjorang, inang Odiner Lase, Bapak Situa Kuntas Sijabat, Samas Romauli Batubara, Bapak Raymond Sijabat, nyombah nami sekolah minggu Deven Sijabat, Bapak Suwandi Saragi, Bapak Situa Hamonangan Munte, pemuda nami Gabriel Lingga, Nyonya Samas Hardiolman Purba Boru Pangaribuan, inang Saida Sitorus, pemuda nami Feni Fezriani Sinaga, Samas Hotdiman Sinaga, inang Lemni Saragi,
Pemuda nami Angelin Sinaga, niombah nami sekolah minggu Cleo Zevana Sinaga, Dustin Sinaga, inang situa Jan Sudiarman Turnip, pemuda nami Jonathan Sinaga, inang Ami Boru Saragi, Andre Tondang. O Tuhan, lang ibutuhkan nami. Sonaha situasi ni hinaholongan ni hurnami bani panorangon. Baik na isolasi i rumah, sonay humana perawatan. Tuhan lawat kam sidea. Pataridah kon ham kuat kuasa ni tanganmu. Ulang ipaturut kam sidea holsohan. Ulang ipaturut kam sidea gok biar. Tapi hadir ham Tuhan, sapa ham sidea, rangkul ham sidea Tuhan, ase irasahon sidea, age pedaohum bani keluarga, tapi adong doham na setia makasomani sidea setiap saat. Ahape kesibukan kegiatan di sedia i ruangan baik i rumah, ale Tuhan, sorap konham, hawa damai sejahtera, gok malas nyuhur, ijape sedia Marianan, sehingga patubuh kon semangat na baru hubani sedia. Tuhan Yesus, ulang tadi konham sedia Tuhan, ibagas lungun niuhur, ibagas na terpuruk sedia, tapi yakin doha nami, hadir doham mengapoh, hadir doham menghibur, sehingga patubuh kon semangat na baru, semangatin ma Tuhan, na boy memulihkan kesehatan ni sedia. Tuhan Yesus pakai ham homa agi haganup hanami kuria muon lahu mendukung semangat ni sedia na ibagas isolasi mandiri sonai perawatan po suhur nami bani waktu ni holi iberi ham doha malumon hubani sedia sehingga boy sedia Tuhan bersorak-sorak memuji ham riap martupu pakon keluarga sukupi ham homa Tuhan segala sesuatu na ibutuhkon bahkan age segala obat na pinangan ni sedia segala si panganon segala si inumon sonay homa tangan-tangan ni perawat dokter keluarga pasu-pasuham parhitian mumain memberi hamalumon. Sonay humalay Tuhan, mardingat doha nami, bani piga-piga hari na salpo, bani parujung goluh ni Bapa Pandita nami, Pandita Saripin Saragi. Apoh kam keluarga na tinading ni. Ase ulang lalap si dey bagas pusok ni uhur, songon halak na lang marpangarapan. Tapi Tuhan bangkit kon ham semangat hidup hubani si deya, bahwa adong doham, na do pasir-sirhon kehidupan na jauh lebih baik, bani kehidupan ni si deya. Yakin doha nami Tuhan, ibukus hamdo keluarga on, ibagas holong pakon kuasa na humbamu. Tuhan Yesus, martarima kasih doho maha nami hubamu. Halani marulang tahun do piga-piga hasoman hinaholongan ni uhur nami, ibagas 1 minggu na nadop idalani hanami. Aima inang Nyonya Anneria Saragi, Nyonya Rosmani Silalahi, Bapak Luran Purba, Bapak Timbul Alfonsius Saragi, Bapak Ferdinson Saragi, Bapak Joperson Supriyadi Munte, Mikael Hotman Sagala, Nyonya Siti Nurida Silalahi, Aurora Sitopu, Nyonya Lenny Sidauruk. Terima kasih Tuhan. Bani situasi on itambahkan ham umur bani sedea pos dohur nami. Pertambahan usia on adalah seturut kehendakmu. Pakai ham sidia gawe saluran berkat. Ase tetap homa sidia Tuhan manggoluh domu hubani harosuhmu. Jana ipakehon sadea pertambahan usia on gawe pamala suhurmu, pamala suhur ni sidia sonai homa age hasoman jolma. Pasu pasuham sedia ijape Marianan rosi kesibukan ni sedia pe bain hamma Tuhan ase tetap marbuah kon buah nama dear. Terima kasih mabamu agi hanami haganupa gori ni kuriamu hanami na hadiri gereja on rapakon PHMJ nami majelis tim multimedia. Mari Tuhan berkati khususnya tim multimedia nami bereham hikmat hubani sedia ase tetap ipake sedia habotohon na humbamu sehingga ibadah minggu nami Tuhan boy tetap mardalan agepe marhitehon ni Zoom live streaming pasu-pasuham homa segala peralatan na ipake sehingga boy gabe sarana prasarana untuk ibadah nami boy mardalan ibagas nadear. Terima kasih mabamuham Tuhan Yesus on matonggo nami ibagas Kristus Yesus si paluahan nami. Amen. Paima yondoskon hita galanganta tangar hita malobey hata ninay bata nagabe onjolan bata laho manggalang ay manatar surat bani Pesalmen 50 ayat 14 sono ni sobuti jai
Galangkon ma bagal ni uhur bani na ibata. Anjaha galari ma bagah-bagahmu bani si timbulan in. Sonari ondos kon hita ma galanganta. Riap mahita jongjong, martunggo mahita, mangondoskan galanganta hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami pardear layak janah na unjah huban nami. Terima kasih mahatahonon nami hubamu. Halani tongtong do ipasupasuham guluh nami. Domay hasomani ham hanami. Jana ipasupasuham horjanami das subani sadarion. Sonari ibagas malas nyuhur. Rodohan nami mangondoskon buani horjana do pinasu pasumuin. Gabe galangan hatarima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. On pesay jalo hamma galangan nami on. Bayan hasangapon ni goranmu. Jana mambahen lambin marhataridahan harajaunmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo nami on. Amen. Tondui daging uhur apa gogohnin. Tondui daging uhur apa gogohnin. Ulang baina sambor saibamu main ningonggok ba rumah au hidup kamu asisa martua Hamba panami na inagoriatas, say napapasing magoranmu, say rohma harajaunmu, say saut maharosu ni uhurmu inagori tongahon, songon na inagoriatas. Berehama ban nami sadarion hagoluhan ari-ari, sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobay ham huparlajoan, paluaham mahanami humbani pangago. Hai ham dosi mada harajaun pakun hagung kohon apa hasa ngapun Misir manasyam. Baritahon
jana saksihon nasyam ma ambilan nama dearin ijape nasyam Marianan. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan nai batam. I pasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai batamaham. Isondangkon Tuhan nai batama bohini hubamu. Jana maidop mauhurni mangidaham. Idop pakkon Tuhan nai batama bohini hubamu. Jana ipasorap madameini hubani tonduimu. Amen. 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 Shalom Bata Ganupan. Shalom. Halo. Iya, boy do ibu kami nitokin. Halo. Iya. Shalom. Halo Maliki. Iya. Jadi nama wakili maitene isapa hanami hubani nasyam na rumah malah suhu bani ibadah ta sadarion icatat hanami na kinai 64 partisipan tene 64 jana ya, boy ma-mute ase magatih kita magsahab. Ya. 64 partisipan kinai bani ibadah minggu ta malah suhur jana boy makdalan di bagas nadiar. Jadi dong tugah-tugah secara khusus bani hasoman majelis doma magdalan sebagian aima pati-patian majelis untuk pandita Saripin Saragi pakon sadanari tene aima bani situa Benius Damanik hun Cikoko napaduahon boy mahoma ipatupu hita teken les atap uang dukata bani paguguzung guluh ni aima Bapak Pandita Saripin Saragi tene ase bani panorang ni holi acara pangapohon boy padalan hita bani keluarga selanjutnya onggo bani catatan ni hanami boy dohita anggota huriata na lagi pemulihan sonari pasca isoman pakon na perawatan ing masakit ay madong 20 sada halak tene pakon na lagi isolasi mandiri sonari pakon ni perawatan adong 30 halak jadi satonggo hita hubani Tuhan ase hubani hasamata na lagi isolasi mandiri pakon pemulihan on tong ipasu-pasu Tuhan pengobatan nasyam jana berpikiran positif tong tene alani onggoy buka hita medsos sonari kata-kata onggulang na maruzung guluh penguburan ay magatinan huida jadi agak-agak mengganggu don huida
pikiran-pikiran tetene. Tapi fokus hita hubani aha nadopi pada si pandita tanakinai ase adong doa Tuhan HP hasomata AGP sipata unggo na isolasi mandiri goran na na isolasi terpisah doh hubani nalegan HP adong doa somata ay ma Tuhan. Jadi podas mana siam sehat boy tampil hunus nakinai ay bisa ditampilkan enggak? Memang etek-etek itu tadi dah tu nih upadoho. Mudah-mudahan ipagugui Tuhan tongon. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Jadi sanggah sahala na sampai kamage adong doha pe Tuhan na menjaga nasyam. Jadi podasma sehat nasiam tene lagi isolasi mandiri pakon na perawatan di rumah. Jadi terima kasih mah wadi nasiam na mangidangi ibadah minggu ta sadagion inang pandita nami. Terima kasih bamunang bani majelis na mangidangi pehoman tene si agenda pakon si bondoding organis Surya Damanik Pakon tim multimedia, terima kasih semuanya untuk pelayanan hari ini. Hujan menasyam na mengidangi salam hita anggota Huriata salpuon holy boy petong maksahap-sahapi ibadi zumon tene lang mahua saling sapa John Hampok Hanger. Iya, unang bungi tampida. Sehat-sehat, Mak. Iya. Selamat hari Minggu. Iya. Iya, Tuhan menjagamu. Amin. Ya, tutup. Amin.